Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing yakun bat kajing job jonggi kertong na ki parti baper kalakut no menta kasngi. Kajing job jonggi kertong kadai kajing jet jonggi paiba. To menta ngin ya pai kandiat kanongut na ki parti baper ki badan hapo ka Jylla kilayo ya ki nong job lane ki MLA na ki parti ki jongki. Ka NPP kayo arpesan ngut kan ngut na garohil sangut na jaintia hil ngut na riboy bat iwe na iskasil district. Ka UDP kayo kan ngut lain na jaintia hil iwe na riboy sau na iskasi hil iwe na eastern west kasi hil na south west kasi hil district. Ka TMC kayo san ngut sau na garohil iwe na iskasi hil district. Ka Kongres kayo san ngut iwe na garohil na riboy iwe na iskasi hil iwe na west kasi hil district. Ka BJP kayo laingot iwe na garohil ngot na East Khasi Hill District. Ka VPP kayo saungot barbarok kidai na East Khasi Hill District. Ka HSPDP kayo ngot iwe na Eastern West Khasi Hill District iwe na West Khasi Hill District. Ka PDF kayo ngot barbarok ngot kidai na East Khasi Hill District. Independence iwe ita idai iba na West Khasi Hill District. Bat kumta habag lang barok ki MLA kidan san pukundai ngot na kendrup hongot. Hagabala pensangay shwa haso yung konstituensi na marbaklat kendit ukur tong ka UDP ba HDR lingdo. Menta ki bola job kilong arp sawo na garohil lai pesan go na Khasi Jaintia Hill District.